y'abantu kandi buzimazima twakwakira ne sabitage twagarika twakweyongeza kugira ngo tugire cyo twabasa kwega program yitu nyamurungi eyo muhingi no mulisa aho turkwegera ebintu bingi ku ruga farm z'abantu sabite yahwire tukaturiyo mwani hati tugaramisirizo mu rutoke no reba n'uruhango tuzakuba nituganirana n'umuhingi w'urutoke turiyo muri kamwezi 1 hano ya umurishema municipality hano turiyo mu district ya Shema tuzakuba nituganira akuhinga urutoke basic practices niziha n'ibintu ki ebirukwetagisa wabanda kutandika kuhinga urutoke kandi abo watandikire okarurebera rota okarutunga mu entasi abamwe omwe nibe kwase ibintu bingi oshanga yakore ikintu atine knowledge yacho konka hati iruhorta hwerire hizba rubureryo niriyendogano mwene twaturya no twenda kwegera tukamanya buri kimwe cyona tuzakuba tuganirana n'umukuru ari kusomesa akuhinga urutoke katumuhereze umugisha atoyanjurire rero tucyo tandike tandayo tusebo twakwakira nakira kwe kushanga ngo nyinaho muhingi kama naye bare Sky TV nabakira mazina ndi Steven Katwire munda ninzarwahe nyina akamwezi rutoma wodi Shema municipality ukazarwaho kurira kandi hunkuza kuzikwa okay mwene mwashanga muka mwe bari munonga nabakira oryo muhingi w'urutoke ruranganwa munonga ndi muhingi w'urutoke ruranganwa urungo n'umukureba aha nobasobutikiza ngo uryo mutawuni hagati konka ndi umuhingi w'urutoke munonga ukigenda rutiri koku nakuriya kandi ugomagara ganje urutoke rutwemerire mahataho ubuhango bwarwo n'urwingana ki ubuhango bwarwo of course itabahingi baburijo tukapumagaji konka rushemwe bagodiyo mu acres nkaga mushanju kurugaha kwika kuriya acres nkamushanju mukaga nindeba nurebe kageti nkumanyurwa urwo amageza garyanaga man twakuruga tugire kitwayega ukatandukota kuzombiyo buhingi no bulisa ukutandika kuzomba buhingi no bulisa nkatandikira tato wanzire katwira umunda yanose mukama mu cyumuro cyurongi akaba ari umuhingisa kandi akana akunda kuhinga so urutocoro urwingi nkarushangaho natembura side je ndije yife so urutocoro no natandikire nkatandikira habo kugugwe nko muhingisa kandi kitekateko cyanje ngunze ombuhingi buzuma ekiroto cya muzeyi neshagamaye mbe nicyo nakora buri marije bena mangu umuhingi sogo akafa yasigaho umuhingi mukakura muri yabahingi munonga borutoke omwani naguguru yayifaho ngukozere bwanyuma abo modo ya Museveni president ari kutigera ngo ogireho omwani norutoke konke kikuru base norutoke so mukubuto bwanje nkatandika ni manyorutoke na projects zindi ziziramo urutocyoro of course rukereza projects ndurure seromwani kandi urwo rukozere ndwo runkoriye nebizimbe nabyinyi nebizimbo ko mutrishedi kabo ukorwa mu rutoki okay nyenda kutandika kwingo rutoki basic practices nabyaranta embebo ningi cyokanta ni manyantante rita kandi basa kwezo rutoki ntandike okwingo rutoki no muri mugumere munonga guri expensive no muri mugumere munonga ecyo kubanza cyabyona of course nitaka yo kuruhinga okuru kwingana nanguti cyaje ngo oboye nitaka rahango munonga konkita keriyo ine oboye ho mutumba guri mutumba ngoko kuri mutumbe nore kitoke neba no mutumbe nkwatabuta so no tekwa okugira ekiteka teko gire passion beno mangu waza kwinga rutoke kandi to kurwenda mu ntase kuziha musende konka no tandaka ochokitaka ntakochoka ochokana na embo abantu bingi binentoke no shango mutumba gubonire munonga konka katoke karinka kati kayaho ketambikire muri nyankore no teko kurebwa ngo rutoke rwo rumu entaragaza nyingi ninga shenshemba shembe abo ko beza negomoka munonga negomoka kandi wagihereza manyuwa yo netandikira kandi nerahuka yarona nezindi ezo kurenga mbaje tankenkara ezo nozita mukonke shemba nzo kubaze nyingi reno teka munkenyero kachuraga shemba shembe mweni nkeji nenyeru toka chimanya nyonye kuchimanya nkeji nenyeru ejine shemba shembe ninga shemba shembe niyo ntaragaza ekitoke kino mbuma murungi cyorobi kandi kikura mangu wachitaho manyo esente za unuzara kaguja zitakurgaho konka nota munezindi imbibo abo kutangaki aho kuba cyonche basakora kakurwara abo koroba kubonera konka kandi nkenyeri neturaho mwene shemba wano zitemba bukoze burusandi ibiri nimba nintema na mwencha kare mbakuja kutema
naiza kwira mucyo ratware rebe rasigareho nubabitema nonda no kunyiga terejo nkota nyenda kujikwiga tokorga hote so konka waza kutandika kuhinga no cyo kitaka kandi tokurujwanza zwanza nwa reba momo nore tarmu bichori tarmu cha nugubaguri omutumba kandi obano manya una distance yo agirota nyoti nkora mpango munonga because umuntu mutamu kibaro nimba recha population distance no gipimote this distance sheme kwaze rufuto mukaga kwikahar munana kurga mutumba kuzagu wano byara kandi no byaro ine kigenderwa cyo kugira ngo natekaho umutumbogo nuguza kuba no gutoraha yes na naba ni maniwaringa ahingo umwana ayigukuza niwo kugorekera kandi buzuma ningura hata no gunenda ningaroku nenda nugarukoko kurigiro kunkugwenda so omuguta in most cases mukimanya ngo emitumba nkito kusinka akashozi kace ne kurera kutonga miminji na wakwetegereza no emitumba yanje minji netungama rero byama norge nyuma aho kubanerga because no koraje gwana kutungama than wabana gushuma so omukubyara kwawe no kigendeseza utimbe kina cya ufuti 2 ahari 2 otama mashagawe gabanza garota tumashaguwa gakunanka ningana nebishu byo mwana bibirosere obujwanze nitaka omutumba gurgeje gutandika je kurga kutandika kugumizamo ogumano mani waringa kandi cya kabiri no kumanya ngo emtumbeje ninko muntu norya cya mushana na cyacuro nayo nerya burizoba bokuba nicyo ningira ninkihirra aha kurgirira okoko mani waringa hata mataka gakasisikara gakakura gacacukuka iwagna shangireho na hati tokurenga gacacukuka naho so noteko kumekinga shuwangu buru mwaka by the way nyoni mani waringa omwaka nogundi nagongu tammanyo dere mpumure emyaka 2 nimba ndiyo mago urya kurya kire kirisa neba ne byari kiriya hati kibanchwamu ngarukanta mu kindi kandi mbijwanzya ebishu byonka na bito bikore bishu naki na namasha yes hati otunga ekikurugamo kandi namagoba nagarugamo goza mutumbo wagumemani waringa hata abandi bari ya mutwaro gumwe nyo nchakare mba kuntemera omutwaro gumwe ne chweka omutwaro gumwe nakagaga nakashanje byashuroko exactly ahabwe nkota kubanunje aho koma kutamu kandi nogureba nore nogwena gunabire ngwe ninko muntu noteko gusiga ogunabise ogusigijuta gubone kwereza cyo kugira icyo kwenda so natandika kwingo rutoke rwanje nabyari mitumba yanje yakura distance twagireba okora guzaze twagureba hine endijo ndeberera eri nkuru eri kubane yetagisa kugira ngo mutumba nago ngwetaga kurya na kino kurya na kiki exactly hata noreba ataha of course ito tukagira kajampon but we don't mind kajampon te kwita rutoke mabati ne tuteganisa konka pate yifeje terma mabati kane ni controlling konka wakura mutumba gwanjogo norebe nkonya tero babyeta kiririze tokureba mu bwana rubasho ubwo bwa kiririze nimba ni nyenda ngo cyo kurya kizamutumba gwenyini na n'umwana gwago nicyo kurebera wakore combination oreba omutumbo gw'ikitoke haro gukuratire na no gundo guri nguzaro neberye eshatu nangu kukubandigire kumaniwa ngatinja kumaniwa ngo kubanza nekiro bundu kubana nena konkera kukuratana nicyo kuletera bursande ibiri kubana ogirota noteme kitoke so no guyonza koko nani ngamba ebyo biririze byono biyaho ebyo kuriye biriyaho byona bizamu ekigendero cyo kureka imitumbe 3 niki kashini cyecho hatogo ryo ngugo no kire kitoke nki ejo ni nyina hatejo ni nyina neherezeji omuhara nago guzara koko banotemweji nkentaragaze inagambira omuhara ngo banu wagureba omuhara ngo ngwanu gwana naguriya ngwanu guzara atoshanga buri mun consistency wire no boyine bitoke oba bandu bakwamba renda njari to kuranja so waleza byana bishatu bikaba bina bitano no botaba muri mwinjimo na binane kiba kirigira binane bigendana no mwanya waza kuhindura emtumba kuba ena kibanje bansa ngo gube gutaro habe haro light nyingere kumara konka omutumba gwenyine ne bishatu nyina omuhara na numwijukuru niko niyo standard ejo kandi ogunabise oguhira obwaro bajobo okumwe no kugukirininga kugo busingi of course niwe umfama wagira obusingi nozara kandi nona to kuzara konka wotine busiro kuzara na kutukuru ninja no chomere to kubasa kuzara mani yanu muja applying amta hato mutumbo ogu no gureba ogu
abo kundeba abantu bingi ndabashisha maniwa yabo bakwata maniwa bageramiru bagashuka mutumba henyine ko kushuka mutumba henyine emizeye imuka omutumba guzo mwanya mbe nogenda futi ibiri necweka ogu misho kuriya kandi okora semisako aho mutumba kwenda kutora aho kwenda gutora hatogu nore guriya guriye mwanya gurahari hatogu nani mzani nja gutoza hariya koze nore mwanya gurahari tokagutomeza nija gutoza hariya mwenu oguhereza konka futi ibiro misho hato mukuronda abo kubemizeje yimukureba orwo rero rwo kureba fama ahiru koma emiziyo gumutumba ntuhere hato nobo nafuta hariya maniwa ogu nuguba nugurya kandi kugukuba nuguronda guhangwa konke byo kuriya byagutungira hihi mwenu biba byatungira gunyuruka emizeza higuru reka turgo mu kahumuro tubanze twahumuro kace twargo mu kahumuro ko nyenda tutandikiraho haca maniwa turebe maniwa no giretota okajya applyinga neberieta nko kwatija no applyinga umufuti ibiri mukantu enda kumanya maniwa no applyinga erukushake webale munonga kubo kiriya Sky TV nibanyeta Edmond Principal Farmer ndiyo muhinji atakwata mwitaka katuzo mu kahumuro tugaruke otarwa a program. Sky TV irakari abantu oryo mutunji ningano yenda kutunga amatungo nkente empunu enkoko nebindi nokoremera umwe kwasira habyo buhinji no burisa noyongera omutindo aha musharuro otafera omworeko no kwegesibwa byinji aha mworeko gwebyo burisa no buhinji aharimbarura stock farm ibirabru na mushanzu byo kwikumi ku mwoku shaisha tuzakasheshe hariho kushururura technology yensia kurugamba zade nkombazo go kusirikengoha nebindi omworeko no kwegesibwa bitebekanisiwe Uganda Veterinary Association UVA barukuzaguze myaka 3 kwihetandwaho bakwatanise nambara stock farm okutaham ebyo kurya nebyo kunywa nebyabusha omujenyi mukuru ni minister w'ebyo burisa obuhinji nebyo bujubi esimu notu mushanju mukaga 5 abirnemwe neinga notu mushanju not ina 9 17 nkaga na mwena Mushanga Sako Limited einitagira ukuru nyamufumura shema yagaruka yakuretera ekitereke cya Christmas omwaka ogu bamemba n'abarikwenda kuba bamemba mwena numwakirwa ekitereke cyatandikire kandi nicendera 2015 byo ku 12 2024 omumatajaga Kigarama branch Rwentuha branch Shuku branch Burere branch St Kagwa branch Kabwohe Cyanjenyi Butare Marinde Mbarara hamwe n'itaje ryabwizi bwera erikushangwa Mbarara district ebyo kusingura harmente embuzi enkoko hamwe n'ibindi nyamwinji tera noti 3 cyenda nemwe noti 5 nshanju na mwenda okumanya birukiraho Sky TV irakari abantu webale munonga kurukayo kwandi entusima munonga kushango kiriya Sky TV irakari abantu ninkira kubagambira nti abakubana benda kutwata channel zitu azuku tuliali 077 kandi start time tuliali 8 imaba kwenda kutulebera amasimu ganyu na YouTube teka mu Sky TV UG official erizoba nyine speaker wa municipality umwami katwiro munda hariyo natuganirira okodi speaker wa town council hati speaker wa municipality hati turyo mufamu nawe natwigesa ukwingo rutoki tukureba ngo hati abebembezi bitu bagarukire baba role models kugira ngo nubashomesa abantu aha ground nangwa tutakagirira kire kitwahenda nacyo byo by'ubutegeki no bwitota n'ubuhinje nibikwatagana kashito kubasa kwebembera abantu otakuba cyo kurebera because no wabempuni abantu nibijamba shomesa kandi kunkuba nimbagambira okukora bamba mayishi ukora nicyo bakukwera no cyo kureberaho nicyo bakwera buru abantu tatu bakaba stede to kubasa kubotine cyo bizano bigambo takubukora botimbe n'umuhingo rutoke kashiko utaruhingire mwe nicyo kikunkoresa munonga ngo naye bahakana no bareta urugore bareta mboreka barugire na no leta abantu bizabega banje bayero sifumba shenje mbareza bakasara no barundano bareta exactly ubatwara umufiri timba history okuna tanchire fact ndatanchiro rugona not innocent nkatandika nenkoro makumyaga akwama niyo nkanta kujibasa enkoro makumyaga abiri esente zarigiro mu nkoro makumyaga ezo tindazi kwasiro naguma ninyongera ati ninshikoro to kirubona okay yes niko kutandika oti so niko kubegesa okuna tanchire
then nkaguma nyongera nkakora entoki nkakora n'umwani abo nikira kubeta bebembeza bo mugasho amina twagamba cha maniwe akire twahenda nacho maniwe gino mu applying erieta neba prepared wagira nk'ebishu by'omwani ebishu by'omwani tosheme kubiretana byose ukabitaho na wabito mu rutoke kadye ngitoyine ko birundana no bitaho birekaho mare birento cy'abantu binge babitaho abireka bine kora bine kurota by the way on buryo bwikire nimbi kwatambira undana mara meza abiri ahenjure yazatiye kunanka no manyo mushana omwana kugenda n'umushana so ombire bwo mushana nyo nimba nimbugura mbitaho wataha muwagiro otindi kuza kubiye muno hurana byakomuru oreba bine nkoruhumbu hatuko kubitamu nana mashani cyo kimwe to gareta nugosi nigahora oreba genda kakuhindura kara ogatamu enjura za kujazita because manywa no applying obwire bwenjura to kujya applying obwire bwo mushana te kugira mugasho tikujwanga nitaka enjura niye kutabura kakazuro bukabyo nakagwa hatu nugo adumbo kutamu namwe natintire mwabe byatimbiye ntarurede konkato mu 12 emberabira nenza kugura umwani nintamu konkenjura nungi nezo ko za season age ezo kwa mwenda ku 11 ezo nenjura nungi nizo muntu ashimikwa na maniwa njya mu rutokerwe wotine bizo otherwise no bereta for example nye chinkora nintamwe bishubyo mwani season iri kwijya ntamamasha konke cyakubikikire wonko wanyine ndije ninkwata masha ngajwanzya nebishu byo mwani mbitabura nko kuba kuba notabura umushenyi na simini aho maniwa no bawakora kiria balanced kandi inkwikiza na artificial ninkoragana na organic nicho rutocho tokolesa fertilizers ezo guro maduka fertilizer nimba ninjijezo kacho mwani konkati nkugikora mu rutoki nimba mu rutoki ninga neraka kucukuka itoba nyankore nina muzeya ini hero kunanka nyo fertilizer ejo na ugwa kubino gikora nyo kurigire expertise yanje nyine kuwa kutire mu mbiri y'ebishu ninga watamu amasha okabe no tamuka fertilizer kache ku balancinga supplement kache wotaka makapu manokareka nokareka ningo gwaka kupimire yowe nakateka waha nimba nimanya kinkuta mukache kugira ngo cyabura omuri biriya hati cya balancingiro muri yiki cyo kurebera ubuninte mekitoke cya nandigire kumani waringa cya nka kilogram to baza kukiriza bayiraho kuruga kuri ife kuri yameru ebyo akwa nimpachirra cya kuri ya ife kuri ya hotahika famu okwe kuba kuza kukiye no te kumuhashinje bitano nikire twa babiri nkira basigaze mbarga kabo binakana kabo so kokano wochikorrire koko nagambira no chikorrire ochamaniwa ochirebera ochinabisa ozo nanko kwikaunanye mukama warwo nyina ngungumi ho ninga ndubyame nkaro manyana ko mu rutoke no shana ngumwe nundi ko mu compound abo atunarebe kaje tarumebe byo ko mu rutoke kashanga ebeshanshe byone no mukira ku advising ngo kwitira okushara mu bukore mu bwireke hato kushara yo tinkushara okushara ko nkukira kora baba tar mu njura no ihe mu obushansho bwomere na nobuntu bwarabajaro koko bakweta nematodes nubukoragana n'ubusisibirizi umushansho bwirwo mushana no ihe mu obwomere dry then amashansha gahigurgo no gareka agashana kakarkingi aho kuba orutoke ndwando ndigire kibunda kandi amashansha gamaga protectingire ki omutumba konka harobo kureba umuntu yayemerero mushana akatabira ukareba yasharra omutumba gona gwa namwe kuyija nko mu kwa mushanje nyima wanoshanga amashansha garumu konka obwo bushazire yes no byakube bisiku no byakube kitingu bitera mushana nimbitera kandi nabo kisiku nintere kikuzire to kutema kitoke neno kacukurasa kutere kisiku pana ekigenderwa especially gwagutakazire minundi 3 ncyo kujangira kisiku kiriyo mwana gwagutakazire naguriyo kazira no shanga ekisiku ariyo muzire wece cyo takatembere nguma no bari 3 toine kukihaho nariyo muzire nkiba kiri fresh nojo kiyaho cyarota ugo mwana waza guyaho oyeho kiri ogena no akantu ako ncyenda bahinjo kabashobore abo kuba ni manyanga binjino batema nebisiko hincha kale babikurata ekigenderwa nacyo kugira ngo obo kiprotectingire gro kubanza omutumbo gro kisiku no gwakuba omuyaga kukwija gushanga cyami
ecya kabiri ekisiku nicyo kureba n'ekisiku nacyo no kibyara nkareba isingiro tubakine mbeweje no babyara ebisiku babyara ebisiku cyakiri fresh nabo icyo kisiku ecyo nicyo bakiri kine nikinywa kikwereza amanori ecya kabiri ko kukitema nacyo ni inkamaniwa bayoni maniwa wakitema kiri kibisi kiba kitakarosere wakitema cya rosere kitekaho oreba cyajya kitatimba nsangu kibe cyajundire kimwe twana no kirenka kiriya tukure kuncerekere kuba cyazu nkecho nkirekire nkecho no rekire kito umwana nuguriyo muto na nogo muhara na n'ekyo tokakiyo ate cyo tikubasa kukiyo kiretero rutoke rwanje abantu norebe ntoke nzoma umushana nzoma orwanje ndugumba okwareboti farm no mukashana nara bani akwa nyine muno bukodyo umushana nyina maziba nintimba gataho nabana ngenda kukubuza aho imifurege ndeba nera bame yambuka neize kwa kuriya kona goba yangire kuriya emba jangu yito akansindikira nambwe nukuriya noreho haboniye nakushirana hakuriya kuri side area ataho namizi kandi ngatapinge ku rugano kireba nakuriye mpaka hansi to kwikiriza mizi kuraba mukujana atombire bwenzura nibabyizuyire furege nimbiyugura nintayiminga obwire bwenzura yaneza kushika nimba ninyugura tinkwigura mu njura kwa nebera mad babyo rwondo abasigazi bigura kandi ngaba training n'abamani n'abamani nubwo nakubantaro mbamba maje gukora nkuko kuri so iyo kushanga oyinita karere kusolopinga na advantage mana norutoke ndukorera je hanta kushanka hatunga mama hata kutunga mama nonga atoke nko gukora akarumaka ahansi nizikira tokarebere nko muri hita tuba kwinga rutoke ndwanga ndahari umukorshenyi itaka kandi cya kabiri tubinde ntatine mizi umushana ntoma munongo murshenyi omunjura hayijura mizi hate mitumbe burabura sombe na itaka ryomokere nakamana munonga nibitice binde byo rukomanya muhinje urutoke byayine kora ebintu bikuru cyumuteke neki ebintu bikuru ikingumanyaje no butagira miru kutema bitoke bitakashikire ako kagambeho mbwe no kutoroboza bitoke bito bateme bitoke bito babitema bingi icyo nekintu kibi abamirwe center kandi nekintu kibi no rubuzabuza ruburo busingi kire kinani nkugamba rubura abaziri bitu no rukundi yo ninkigamba zifu ngamba nko muntu no shango no muntu shango nakabana rubura abaziri so osheme kuteme kitoke kisheme kwanje yakita ekikutukura yes wakitemo kareba kiriyero hatecho nico cyo kujota cyo kutema no mutuma ngo bagwa bire rede kulisa mwana gwago nago gwakuzire bitari bona kutema toroba ukasanga mwana ecya kabiri of course no kwerinda kushara munonga ahendo warazatandikira ecya kashatu eriyo controlled hate yakare kuyabe kwa togo mutumba batemera kimwe abantu abakunde becyo kigwiri to kugiyaho ogogo gwate because ni ndambura muri zo bayo ndakagire mu office in most cases ndambura munazayo ni impotoka konkani ndambura buri mutumba agunde ndeba abo kube kikajunde yatera umwana gumwe wareba yatera orere rumwe no wakora ki ogo mutumba ngutego kufa mwe no go mutumba ningwiyo umwana gumbaho kandi gumiro cyo kurebera yatera ogo mukuru no guyo go mwana ngo bagutego gucanyagura ogungurekaho kandi gukura ushanga gutarwira kimwe kandi hatecho na ntakukimanya ni mangu koro ryona abayinji batayibanje ikintu cyo mu kikorese konka no warakagureba kugira ngo none oramburamo gwatandika kubabuka iwogo kaguyo otakaga umusozi otapa kango umusirize atecho nico nanyenda kwabura mu kiwano gutangira kare ikindi ni equipments omuhoro gwanje orahabyo rwanje buri kimwe cyo no cyo mu rutocho no tinkutizaho kandi tinkugiza mu ntujata bugpataho ecyo nacyo nico cyangire ecyakishatu no kugira abakozi kandi ukaba motivating burukeza kutembe bitoki umukozi wanje yashora shemekwa ine airtime bukoze urutoki n'urutoki na rukuma because inyoti nkurukora abakozi kandi nabo kuhindahindura abakozi cyurungi nkirebuka none banyaga maintaining abo ture nabo bamanye babakozi wano mesente zabo baheza kutema mama ngo bashashuru ntine kinariri nimbanze sente zabo ko nbo bakamabaro mwene barukunda ruri to kwata no baba kwishire kandi nuko traininga nabo bakarumanya kandi bakamanya ngo bari mu rutocyoro kubaragamo barakoresa expertise nabo bakore zabo mwene nibaba bari abana bawo
so atecho nacho abaturikize ninga bakundeba nacho mukigendesereza n'ikintu cy'umunongo kushanga mu rutoke rwawe omwaka gumwe hagiremo abakozi 15 ninga bomuka noteme nkota nkazingahi omurutemo rwawe rwarurungi nintema enkota entoke zone za rondo rundo rwakuriyo ry'omwani nintema enkota 15 15 zachendera ntema 10 buri nkota ugiguzo mutwaro wanda above ate ayibukunurra nenkota yakamutwaro gumwe namutwaro gumwe ne12 babiri bingi kandi sente zo zirungi okwataka kadeka one nemutwaro 20 kandi nimba ninyiragura ecyakabiri kintu bagambira abantu no gukora n'abakozi wanshanga no kugira ngo nandiko mu office konka nimba ninyiragura ninsha n'umukozi n'umuzogure cyamwe muzwara butsikeza principal family mushuma munonga ukora nabo haza nobanza mukorosheza kora onabo itera ka perfume nikira kwetera ka perfume nzo mutawno ukumwaga no mutawni na Jack Steven tu aroba kundeba ngunokora kasha gwenje wano yenda okora no supervising o supervising no koreba kweta supportive supervision no kujya ngo niwo no yekwataramu tokulera ngaro no yekwataramu oyiragura nkabo nyine bahare byanje byamani principal kuba kuija abantu beri byamani urakushanga umufamu twantu baturu rero konkweza ngenda naba naza kuza sitting room ko wasinasi nimbanza ndaga kunuya okinshanga hariya tutere mpaka nangwa bamwe n'abanjuma nyombeza yarimo basigaza umutawo no munakujuma yogirati omwesi konkiyo no warganka abesi we bare munonga yafuso kwija kwanyo tikutema kimwe ni jafuso zaha opachira tokibiyo 15 arone kwa magana by the way birumba magana 2 sente kawe kabakari kirindi kakwata omukazi wona yarebira ibanda akangira ngo sente zijejine ngene cyanje manyisa ngo bursandi 2 no yine kubo yinaka kadeka kutaho muka yawo bursandi 2 nekiragiro so no basakurya roni ugenda ushashura si bari bari batore abakutureba nabashemerwa munonga nakushemerwa kwija Sky TV yanje kandi amazuma garugo obunda babasa kubantu bubanza kundeba ninye Steven Katwira munda ndi speaker w'ishengero ya Shemon Municipality haza nango ndiyo mwezi wa member wa parliament honorable Kateshi ninye political assistant hatumwe n'umugamba na member wa parliament ogwar kwiragura akatema ngugu muhinjo nyizana famu ya Kateshi bakanyangu n'umulisa so atubuwa twakahina boma wareba urutoke rwanjoro no mwana ugwanje niko guri wahika wagureba no kiriza ngogu n'umwana mbwe namwe noza kurabaho gurebe so abamba tureba mwe bari munonga mwe bare kuntayero mungerejo nimbakira muje ka mwezi aha hanu ho aka mwezi ka bweno rugaha premier shi atwisheda uja ka famo oyega hagati y'etown ninye muntu oyino rutoke hagati y'etown abandi mbatekateka ngo betown twinga kuko twareba municipality mwene urutoke ndusiba nebyimba ya mwe bare munonga twasima kama kwerezo mucisha nobundi mugarushi kandi kutuba twatungira kire turagaruka no gumana gurebe munonga we bare munongo mwami Steven ogo mwami Steven mwamureba no muhinji kandi ni politician ni speaker w'ishengero rya Shema kandi yagira ngo nwe nwari gukora n'imirimo yo mwami Kateshumba MP1 ibintu byo nanwari kubitetenkanyizaho so mwe n'abantu urura nwenda kwega urutoke ruri hagati y'etown yagira ngo nwo muntu wenka ayino rutoke hagati y'etown so mwe n'wo ryo mutahuni ubwenge buryaho mu mbuga ijaha oyege okwega ni mangu na yagira ati kuza kuyaho sente izo yegere busha obanse niyo kugenda itakari yawe ryo bikirokwe ogire cyo wabasa kurutandikamo nabanyeta Edmond Principal Farmer ndiyo muhinji atakwata mwitaka ubwo nubwo muri umugwanje kuba kutwara nkabakusya iwo kabiya hentanda dero nyencha kare ukanya urwe kwaso tubarebe sabiter kwija mukama balinde we have to keep African hopes alive. Sky TV, irakari abantu.